ampak res, mislim, jaz kar malce sem excited. Pozdravljeni na Emi. Jaz v življenju nisem nikoli gledal Eme. To je slovenski nacionalni šport. Pri nas je bil to družinski spektakel vedno. Vse, kar lahko dobiva z najnim dostopom, je vstop v tako imenovani green room, ki šokantno Ni zelen. ne? To je soba, kjer ljudje čakajo na svoje nastope. Tako je in na rezultate in na vse ostalo. Ja. Je pa to v bistvu generalka za jutri. Mama od Vida Valiča je iz Slovenske Bistrice, iz iste občine kot mi dva. Na Emi res marsikaj vidiš, ne? Predvsem pa božanske outfite. Ti greš do stilistke, ji poveš, kaj želiš. Adina Jagodic je naša stilistka. Poslušala je komad in glede na ta etno vibe komada, v bistvu je dobila idejo za ta naš look. Naslov skladbe je pa Vesna, zato ker cvetje in naprej. Ana, zberi se, zdaj moraš se zbrati. Koga bova zdaj srečala? Jaz mislim, da kar počakamo, da pride nazaj, pa boste sami videli. For me, this is amazing. For me, it's even more. Wow. Me, this is like when I meet someone like you that feels that from my singing. Do you understand how that makes me feel? Because I'm singing from my heart, yeah. But when I meet someone that feels it, it's even bigger for me than it is for you. I never had like an intention with my singing. The only intention is for me to do therapy. That's I'm really singing from my soul. I've been crying so much when I've been rehearsing this song because of the feelings that comes to me. And that's why I'm doing music. I will never be able to stop doing that. Jaz pojem po slovensko zdaj in da pojem na Emi, to je nikoli nisem mislila to. Nisem prišla tukaj za to, nisem prišla samo za moj glas, za mojo dušo in tukaj živim. Jaz bom ostala tukaj 100%. Prosimo, stani. Yeah, no worries, you will not get rid of me. Hvala za vse glasove in all the love and support. Hvala. Thank you so much. Mi dva smo zdaj 3 ure tu krog skakala s kamero in po 3 urah se je končno zgodilo, da na eno vprašal, če smo sploh, mislim, kaj delamo tu prvič, pa če smo sploh lahko tu, ne. Tako da 3 ure imate, preden vas odkrijejo, 3 ure imate.